What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Bakit ka ba? Wow! People, we're now in Simala. We're back here, and in fairness, medyo di kadagang tao. Kay last year namin diri burag taas kay linya gikan dito padulong sa sulod. But this time medyo mingaw, no? Timing. So muna mong panata every year nga man immediately. Kay sugad na si Mig Simba diri si Mig pangayo pa salamat burag gwapo ang dagan sa kwan diri. Career. It's actually around almost 3 hours travel from the city proper. Katong mo pa pagsugo na mo diri sa una. Bro, di pa kay nga ni kadako karon mura nagpalasyo. So muli niya ta ato dito kang Mama Mary mo touch la. They're different color. Gold is healing, green is prosperity. I want red and yellow. What's in red and yellow? Love and peace. Love? Me also, red and... What do you mean love? Love? Unity, friendship, engagement, red, yellow, green. Red and yellow. Me, red and yellow. What color do you want, Ella? Candle? Pink. Pink daw ang Ella, pink. Alright, that's it. We just have visited the Simala Miraculous Mama Mary. Miraculous Mama Mary. Muna ginamo every year mo ginanian din pasalamat sa mga grasya nga nadawatan. Actually ang makadani siya mo diri actually imong faith mo yun. Kay bisa pa umuani kani mga holy nga mga lugar pero managpa gyapon ka sa inyong balay. Mga away gyapon ka, gyapon useless. Panaka sa Cebu kay siyempre pwede nga di ka mapulit og pasalubong baby. Ang lugar kung asa medyo baho-baho tanara ba ko'y sakit basta lang ko'y masimot ang baho-baho akong tilaan. Kala chorizo rakto ya mo papangitaan niya. So where are we going? To a art museum. Okay. Look how Wait lang. And also Ella, pull there, Kuya, there. Are you ready? Picture, 1, 2.
Hey, look at it there. Wait. It's alive. Okay. Very good, Rainbow. Only their legs. Am I looking at this shark? Ay, ala. That's it. It seems like Yuyabu. It's rainbow. That's it. Then there, then. Then again, River. Arasti. Alright, 1, 2, 3. Yeah, that's it. 1, 2. There, that's it. Wait, you stay here. Friend. Ito na dinosaur, B? No, it's here. Huh? There dinosaur? There in the mouth, there. There. Okay, just one look at that. Unicorn. How do I take a picture? Change the dot, ni. Yo, people. Kang ganda ng life. Hey, last 2 minutes. So, after sa usa ka adlaw nga laglaag, back to the hotel, then swimming with the kids. Kay ugma sayo kami sa kadlaw na mong flight. Alas 4. Nag-enjoy kami diri sa Cebu. Daghang salamat din sa Chateau by the Sea for inviting us here, og Chateau di Bisaya sa among dinner to naging adlaw, o dito na mo nakita ang red moon ba tawag ito? Blood moon. Okay, so that's it. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Bitokbitok University. Please pagbutang mo comment below, and please don't forget to subscribe, and salamat sa inyong pagtanaw hantod sa tumoy. Alright, wala di kay ni gwapo ni nga YouTuber, pero at least lakas ang sex appeal. Thank you guys. Bye. See you tomorrow. Cagayan de Oro. Bye. Pakalagot nga makita nga inanaga ang kalipay nga susama sa atong